Iraisa singbu government job explainer na ahan makta taram oksari ngasi su mayam gidamak yamna kanarba government job ki update ama pudu laksari mayamna khorang nangai nariba pre primary teacher gi 1140 vacancy kaugiba adugi latest update puzarake last date extend tawre magi exam pattern anobu su hoji reveal tawre ko ado ma detail explanation sing latest update ko loina na mayam da pizarake kamain apply tawgani habagi matang du mayam da samlap wafam thamjage mayam na channel asi nong thengna bi bo orgadi channel asi subscribe to sambir mu video asi bu like to sambir mu aduga job gi update sing leiba amadi khangdaba yawrga su comment section da dum habiramu ko haziki Directorate of Education is na thok pa notice ki matung ina 27 May da thok ki notice ni ko sida last date of online form submission asi 15 June 2024 po extend to ran yari ko kauriba post vacancy masing asi 1140 vacancy ogani hariba post vacancy sing asi pre primary teacher oina contractual basis da kaugadabani ko samagra shiksha abhiyan gi makhada kauba job vacancy ni hariba job vacancy asi apply to bagi link asi Manipur www.manipureducation.gov.in da directly apply to yagani asigi manung changaga direct apply to bagi link dudi www.pptmoneyedusregistration.com hariba website sida apply to gadabani sigi website ge link so ai description da hapcharam ge ko intending amadi eligible candidate singna employment exchange card compulsory changani ko employment exchange card tagi isagi exchange sponsoring serial number do compulsory changani ko form je men matamda aduga akoina website se changa matungda isagi phone number men bagi page ama thorokani ko sida send OTP da changaga OTP je men gadabani aduga form je fill up tawgadabani ko last date je 15 June fo extend tawgre ko aduga magi exam pattern si 100 mark hangani ko 100 mark se question mamda 1 mark carry tawbani 100 question ni ko magi matam di 3 hours ki matam pigani negative marking lairu ko sida mayam sida question je khangdaba yaruga su natragana attempt torambagi chance adum yani ko hadi question je koina taw khangdaba matamda akoina guess to budum yani ha tare negative marking am bolite ko si khudong sab je mayam loksin bio adu ko question ji question will be of graduate level and yari ko graduation level da hangani hari adu di mayam exam si hangiba exam ji pattern je english ta question 25 ni quantitative aptitude maths da 25 ogani general knowledge da gk da 25 ogani general intelligence and reasoning gi da ju 25 question sidi mayam pattern si ssc da hangba exam sing gi pattern lo cha manai ko exam gi level su graduation level or kani hari ko negative marking ju leite aduna mayam hadi khangdabo or ko su guest mayam tawnar kani duna mark se wangnarak pe ssc gi preparation doba candidate singa tharaga di amuk ke hena mark ju wangnar ni ko aduna competition di khara high order ni mayam di form apply toriba candidate ju ajuk ke matik yame ba ado mayamna government job ki namakta preparation toba targadi textbook hariba app se compulsory download tobiyu textbook sida hojik yamna anouba offer lai ko textbook ki yearly pass pro se mayam 263 rupees khakta da fangi ko t2m aba code se apply ka panda sanga sinebiyu aduga mayamna 12% gi discount phangbiyu discount piriba matam asi 28 na 31st March phogi manung da khak 31st May phogi manung da khak discount se pigani ko textbook yearly pass pro lai beginning so description da hapsaramge comment da pin jajaramge ko mayamna graduation level gi hangani habne na mayam ssc cgl gi mock test sing thabda kanagani ko ssc gi mock test se mayam previous question ju loina thabi abani pro version leidirkati yaroi ko textbook sida subscription tawgudabani subscription tawu matamda pro je leibiu aduga mayam previous year chapter test na singba previous year sectional test full test chapter test na singba loina phangani ko previous year question paper sing je download to buji apni ko pro ore kan khata yagadabni pro na tergadi yaroi ko textbook app sida mayam government job ki exam sing gi test series mock test prepare to form app ni ko aduga koina exam se thal or matung da ju analysis to bu yabani aduga answer sing ji solution detail explanation do phangmani ko dona yam kana app ni description da sanga mayam download toroka textbook app se sinabi ba horo do exam sing ji preparation to biro do mayam koina form je men matam da pre primary teacher ki form men maje ko isagi phone number sinagani isagi personal details academic details no na men gani ko men matam da ko gi 10 level da 10 gi mark sheet ki manana loina men gadabni ko form payment to basi online da payment to gadabni ko aduga apply to gadab candidate khudi manipur gi domicile certificate laiba candidate ngato ogidabni ko documents singa si kari kari changani ha matam da 10 pass ki certificate amade mark sheet changani 12 pass ki mark sheet amadi certificate changani employment exchange card ki certificate changani ko akoi ki photo passport photo ama changani signature ju changani ko
document sing asi jpg natragana pdf format lo ogedabni aduga file size se 500 hen ba yadi ko 500 ki makhada ogedabni adu ko gi mark sheet abatare 10 pass graduation ki mark sheet kumba combine on semester natraga sahi mayam khaidok pasing ji ki oiradi pdf file amada punna combine tawsingedabni ko aduga file size se 2 mb di hen ba yadi ko size se photo की size की dimension है बता रहे कैंडिडेट की फोटो है white ना 350 पिक्सल होगा नी height ना 400 पिक्सल होगा नी को signature की white ना 500 पिक्सल नी height ना 200 पिक्सल नी को application fee ऐसी general अमदी OBC की ना 500 रुपीस होगा नी SC ST की ना रुपीस 300 होगा नी को PWD कैंडिडेट की दी फॉर्म फीस एग्जाम तो होगा नी को कोई ना मेन मतमदा अहानबदा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर जे मेन बिगदबनी अदुगा कंफर्मेशन ओइन अमुक जो मेनगनी को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तगी स्पॉन्सर तौरबा सीरियल नंबर सु मेनगनी को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड की पीडीएफ फाइल जो अपलोड तौबिगदबनी मैक्सिमम फाइल साइज से 500 KB ओगनी को इसागी आधार नंबर चंगनी मेट्रिक का चमनबा इसागी मिंग मेन बिगदबनी एप्लीकेशन फोटो चंगनी को एप्लीकेंट की सिग्नेचर जो संगनी इसागी जेंडर खनबिरो फादर्स नेम इबिरो नेशनलिटी खनबिरो सोशल कैटेगरी खनबिरो को ओबीसी दे बिलोंग तोब्रा एससी एसटी दे बिलोंग तोब्रा अदुगी मतुगिना इसागी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो संगनी को मैम मणिपुर हाई कोर्ट की दमकता मणिपुर की हाई कोर्ट की LD है ग्रुप D की प्रिपरेशन तब तारगदी मैम ऑनलाइन क्लास सिंजगनी को हारिबा यूट्यूब चैनल सिदा PYQ पेपर है तारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंग सॉल्व तोगनी मॉडल क्वेश्चन हंगक पे आबा चानाबा मॉडल की क्वेश्चन सिंग सॉल्व तोगनी टाइम वेस्ट नैनगनी को हारिबा सिंग असी मैम यूट्यूब मेंबरशिप की थ्रू दा तोगदबा क्लास नि इंटेंडिंग अमदी इंटरेस्टेड कैंडिडेट सिंगना यूट्यूब सिगी सब्सक्राइब बटन की नकंदा जॉइन है बटन यावनी जॉइन दुदा संगगा सिगे मेंबरशिप से यावीरो अदुगा मैम एनी व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन तौरो अदुगा डिटेल्स सिंग फंगबो यागनी को मैमना थबक की दमकता प्रिपरेशन तौरिबो रगदी फ्री एग्जाम कोचिंग मणिपुरी हारिबो यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब तौसमिरो अदुगा मैमना लुनरिबो सब्जेक्ट एनी एग्जाम था मतमदा मैथ्स की पेपर जनो ख्वाइदिगे लुयेन हाइनाबदो ख्वाइदिगे लाइथोक हन्नबगी दमकता हांगजबो यूट्यूब चैनल नि यूट्यूब चैनल सिदा मैम मैथ्स से बेसिक तक होना ताकसगनी अदुगा हजिक क्लास चैप्टर मैम लोइसिलामने को मैथ्स की चैप्टर सिंग असी टाइप वाइज लेवल वाइज अदि टॉपिक वाइज लोइना याम मचा खाइना अमम तंग खंगलगा नैनबनी को मैम नसिगी कानाबसे लमिना हौसी हाना खंगदिबा इसिन लाउसिंगना फ्री एग्जाम कोचिंग मणिपुरी हाइबा यूट्यूब चैनल असी हेक्ता सर्च तौबिरो अदुगा चंगागा कानाबसिंग मैम लमिनासी नसिगी ओनदी मतांगसिदा वीडियो असी टेंशन जरके थैंक यू।